Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, jana Baytu kanalına talışçılары. Bugün 29 yanvar 2023 yıl biz Özgön mal bazarına geldik. Biz mal bazardan жылқыларды көрсөтөбүz. Hazır nörde 2 leşke geldi, leşkelerden sonra koyla. Kança oldu atkom? Ha? Bilmekte mi? Sen bilmez be. Kimlik diken da? Aytmadı basın. Ayttelek deydi. Hava sizden mi? Kaça dodasın? Basın aytmanın basın da. 10 min deydi. Jetke şey eken 10 min son dodasın. Az bulacaktan hemen. Ekili eşke getir. Eşkalar sırap koy degenler. Ha. Akam o üstüne oturup tamaşa kılıp otur. Ha. Oldu. Tamaşa kılıp oturabız deydi. Biz жылқыларға келіп қалдық қондар. Ешкалар экөле шығыптыр. Эми жылқылардан bir қатар көрелі. Айсыл бауылдат, не болдат. Неде да бирок бауылдат, бирок аттын өзү көрүнбөйт го. Мияктан көрөлчү. Айсыл бауылдат экен. Айсыл бауылдат. О, нану. Качканда. Наны bağıltау ака. Şunu bağıltau. O şerde şunu ultau. Kança dodık ekan? Ödeyesi 500 деп турам. 500. 180? Esi 500 деген ekan. 180 бер odат дейт. Az дағы барам жанына. Kança euro odат ekan? Жанына орайлы. Kança eurunuz aka? 200 мың бердім. 200 мың сом бер odат ekan. Жанагы. Данчак. 200 беріп қойып тұр жач. 500 деген екен, 200 беріп қойып тұрады екен. О, шол, данчака. Данчак дейді, бауыл отыр дейді. Қашқа қанша екен ака? Ассалаумалейкум. 160. 160 додасы. Жақсы че? Жаңасы. Жаңасы екен қашқа. 160 дейді. Айырдық ака? Қарауылжаныкі. Денсаулығы қандай? Жоқ. Қаныстарындай көрсетіп қойылып. Бойы қандай ака? 160 şey qolar. 160 şey qolsa edi. Uloqa qanday aralаған ба? Takavulaqqa çavulgan. Qalғанда sekin yürüş керек екен да. 160 мың кем бар еді. Ака мындай жақындатып айтпайсыз, қанша болса бере бересіз мындай. Берет. Реально 120 бербей атасыз. Тағы қошат кіші. Қошат. Номеріңізді айтып қойып. 225 milyon 008989. Көріп, қызыққандар. Байланышасыздар. Қашқаға 160 деп. Жақсы айтты. Данчаган өзі биік, жақсы нәрсе екен өзі. Бауыл отады. Ақыры неме орталықтан көреліші. Қайсыл ат, қандай олады. Жанар оғына. Көк тағы жазыл ғой. Қанша да отат кен, жанына орайлыча. Менден делек чоңго дейм. Ака, бойы қанша шығады ака? Ассалаумалейкум. Атасы жақсы? Көк атты. Қанша екен? Қанша бұлақ? Ака, қанша отасыз? 10 мың доллар. Долларға? 10 мың доллар. Бойы менен деле бийик окшойт ака? Ha? 170'ten de büyük o değil mi? Benim büyük el. Atların arasından. Boynu gel de öyle çiğ olacak o. 10 bin dolar değil. Bugün şu çoğu at düşüktür de biraz. Başka kadar aranda. Hilal değil. Geçip aldın araka. Nomerini alayım desek. Tatbayla koy degen eme devam okşayt. Orada sekret bak. Nerede? Aile olsa böyle kepçi değil olur. Akırı neymiş? Ortadan görevler. Ya Rusya o. Ha? Kaç olursa? 300 bin son. Rusya ken. Yoğun o. Azıkları. 300 km var değil. Yani ortalıkta böyle kovuk gitti. Çıkar ağıt olaylı. Kaç olursa ki? 160 bin dedim. 160 bin son. Desoluğu var. Desoluğu bari жақсы. Bari жақсы. Unağa
Topukla koyalım tükürtüğünden at. Topoğuna dağı жүгүртүргөн ат дейт балдар. Жаш канчалык болду? İkası. 2 асыят болду. Кайердики? Жаңа artık. Жаңа арык. Мындай чакан бирок өзүнөн турганы тың экен азыр. Çap göl oluyorsun. Bir мияка басырып коюнчу ортолукка, басыгын. Кайра кет номерин айтып койсо. Чат аягын кеңири алып, багындай чакан бирок тың аттан экен да. Ошону айтып коюң энди. 72 menen. 62 94 17. WhatsApp'tагы бар. WhatsApp şu da. Ака, жакын айтпайсызбы? Канча болсо дейт. Şu yakın o şöyle. Жакын эле. Жакындап эле айтып дейт. Çap görüyor. Kulağım çap görüyor. Ulan çabuk görüp alıyorsun deyit. Жакшы, содаңыз берсин. Акырын дагы көрө берели четтен кандай болуп атат. Жакта төбөлөп кеткесе эле өтө эме болуп атат. Канча болсо ака мында? 150 миң сом. Жакшыча. Унан экен. 150 миң сом дейт. Денсаулыктары кандай? Томук жок. Жакшы. Бою канча чыгып калат? 1.60 чыгып калат. Кайердики ака? Аксы. Аксыдан келиптир. 1.60 дейт бою. Hazır. Номерін алып берели. Номерін айтып қой ака. 707 91 34 81. WhatsApp'тағы бар. Yok bunda yok. Siyaz. Olur. Siyazdan paylaşsınlar daha olur. Parodası çe. Angıl Arap. Eko. Argın. Angıl Arap argın eken eko. Жақсы. Sodağınız versin. Akın dağı çetten görelim. Buna joğun. Nereden kat olsa söylep gideyle olacak bak. Az yere bir at gördüm öyle. Ayağına gitip kaldı. Çakan bir ok ötü. Fırın derken at geldi de. Ortalıkını az görelim. Ayısının ayağına gitip kaldı kenar. Görünmeye kaldı yani. Giyik attı görelim. Nal attı. Oh. Yani var. Yaş kanca olup kaldı ka? 3 asıy. Жазға 4 болады екен. Көрінеді. Ойын тіке көтеріп жүріп қой. Азыр. Қайтарып қойған ака. Көрелікші. Басың қанша еді сарга? Bası 250. 250 миң сом кеми бар. Қай жердікі? Semizgöl, Akzar ailesi. Semizgöl. Ақжар айлып көтіне қарашты. Улағыч. Ulağı Garanta. Улағы гарантия. Бүйірі қойлы қойлық па? Büyüdü koyulmaz. Büyüdü de var. Үйірі дағы бар. Номер айтып болады оны? Numara az. 6 menen. 776 814 814 445. 445 номерine байланışırsak onlar hazır hayatta. Nerede durup onu attı görüp alın. Kulaklarını çekti. Şahidin tarafta sırayınca. Haka attı kança da odasın. Haka. Attı kança da odasın. Birinci evitin kemi var. Çarşıca. Жаңасы екен onlar. 150 миң сом кеми var dedi. Bir екен aka. Kança şat boyu? 1.60 şat. 1.60 şat deyip boyu. Şundan da men oğlum kötülük oldu da ödüge karap. Nınday oldu. Bir eкен. Kulaklarını çek. Ben solu qanday aka? Жақсы. Arap. Emosionlar жақсы etken bir oktu. Turuşları. Taş hava vermeleri. Kalsın dedim. Da çek. Şu bitirip kalsın dedim. Da bağlı. Kanday olsa da ne olur. Da bağlı. Oğlan çek olmasa ya. Attın niye? Kim oltasın ara? Arma çek. Tuş. Ya da bağlı. Ver kaç şu dolarını ver. Nasıl Ben ayttım o zaman. Buna hemen. Başkalar mı? Ver. Ver. Koç. Bayla koy. Hatta süreçlerde. Ben çek. Bağlı. Cılık direkt var. Boydan değil ki. Zaten teşekkür ederim. Şimdi bağlı çatar. Ha dançak 250'ye çıktı. Berbeyt at onlar. 300'den koyup verirse daha. Sıra gelmeye Allah'tan. 300'ün üstünde de öyle odadık. Neyse şunu öyle odadık. Berbeyt at ağır. Bağlı da. Bunun sodası o.
Ertemeden bazarga gelgenden beri bağ oğladak bирок dagы деле satıldık. Kem satılganlar öte az sonda. Kanalga kattalıp ушул видеого барыңыздар, бизден лайк басып коюңуздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.